Imaš minut. Dakle, samo evo zbog dama. Dakle, svaka čast i svo moguće priznanje od mene, čestitke Ani Ivanović, Jeleni Janković, Nađi Higl, Miloradu Čaviću, Alisiji Marić, Jasni Šekarić, Marini Maljković, Ani Joković, Ani Dabović, Milici Dabović, svim košarkašicama u ovoj zemlji, svim reprezentativkama u svim sportovima, i u košarci, i u košarci, i u rukometu. Rukometašice su zaboravljene, rukometni klubovi ne postoje. Upao si u problem ko Novak Đoković oko izjava za zarade. Meni se to čini. Nema, neverovatno je. Dakle, nema, ali svim sportistkinjama u ovoj zemlji, svim reprezentativkama, svim sportistima generalno, svaka čast. Ja razumem šta ti da kažeš, ali na uspehu. Nisi se precizno izrazio i ljudi su, dame su pogrešno shvatili. Nažalost. A što se tiče, nisam odgovorio gledateljki vezano oko Andreja Vučića i tako dalje. Nemam ja šta kome da se dodvoravam. Ja sam naveo primere kako to izgleda u regionu.